Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, 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 zuma elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Saydi me prhalalen, saydi me pejnalen, Avdisno diveske zahvalnama tu menge sojnen amensar, sar prvo zahvalnaman e Allaheske, sar nekoj su kojen avdisno dive amensar, hem kale emisijate. Ka zamolnavtumen te podržinelna ko manušikane, te šaj matovol konflikti, a kana odma najavnava ka vasuske ka kelpe je istorijatar lafi, so amen eratida navadindemla da zatem, дека шај ки романи популација ковола кова прво пути изјаснимо и ме појавимо, замолинав сај прален кој со ковен пумаре коментаренцар не ковен попазлива, матава значи кој е темате блокиранален и така дале, дале ско себе вика замолинав ме тоа јек шужи програма, пошто кај чолакава сар јек архива, тоа менги значи сар јек посечување за секогаш. Ка захвалнама сар ненге со ин аканада веќе дикава шукер Аллахескера навеа со бајрарена о дикиба, дикела значи буџене со моменталната не, ка замолнапа на повише тешајте продужнен помаре сподели баја, тешај амен те мука е Ефендија, поточно е Арче, те бешол овде изјаснила меѓе акаја исторично програма. Прете мукавлека најавина олестар јек нисаве штарпанч Букјакова со нисе прелја со шај панда ни наџанина кој о Арче демек тано јек чел со живинела ки шутка, со ератида хари калеста кердем јек тикни теза, и поточно јек сар идентитети лестар, па магнум макра хари тоа крав исто ни се дутрин буќа, тола менге да хари јек слика кале пра лестар. О Арчи иначе и тано таро потекло, значи таро родителя веќе ов муслиманцо. Повеќето таненде тане ола прочуме или поточно авена јек дело лестар таро кочанем таро велес и силен демек исто јек јек гранка кој со од потекло лескро потекнела ваќер таро исламиети хем акава терно чаво починал таро дешупанј берш те овеле истраживање веќе таро дини исламиети хема да тарда бајрола лескоро ентузијасмус со шај ов или со родиндада ов те шај те влезинел, значи подубоко хем те џалко ко универзитети ко Либанон. Ко Либанон ов починда и школа за те керела, значи таро 2019 ов најависалило, морам те вакерел, дека и не ов јекедно романочаво, да јекедно романочаво тари цело Европа со ов студиринала демек ко Либанон, хем боринела петешај со акрела пестеанел јек џандипа ко рома тешај о романа те халовен хари пошукар од дини исламиети. Сар со исто најавендуме рати ов Аллах барабаликер дале јеке дуе главно чипенцар со етано моментално аменде ки бут вредно, а двајтано и арапско чип хем и енглеско чип. Истовремено да керола морам те вакера кавада дуј лила исле веќе завршиме со пишинален ки романи чип, а двајтано таро Хазрети Мевляна тано исто преведи молески ки романичип, хем нисаве суџанина, лил олескрој тано и со наведимој тано онав кербелакеле асва. Хем исипа нејек лил со ов веќе нанетано довршимо да лестар, значи ко
Во четок тебе што макана те вакира ка Лестер али ка му кавле кава пофино ки крајка о Лестер кали Лестер те кирала ми гелафи сус ке бут интересно лил о лил чингарла пес хаятел кулу кој су жанала кава онда ка сватинеле а ако нас свакилумле после ки крајка ка наведна кали Лестер овсо изјасни нелале хем ковала мен пофино објаснување. Пред те Мукаве Ефендија и си дикава Бут Кардашија па мате мукален мазуника починален ге селамите читинале прво селами керава ме джамутре ме пейна ке баро селами мандар жилест джико те храни мо менако па после джава джико Ефендија о Риза Саити музика мопал на мукаја, суске кој кирала пет дерси ме обожавна пофино те хавав, него те мукале музика, ама ишала еке вактесте која кола мари техника побаро, пошукар ишала ковол музика јада, исто но ценимо, вака паше кардаши окјамили, селами жилесте, исто поздравинава јек баро селами керава Усеине, Амаров нормално мате бистра о Facebook юза. Алейкум селам. Добро, сијајкон. Окей, Бахтијари да исто менцер обдати не рати селаму алейкум исто тоќе да ефенди. Аллах нека награди нотут исто те фамилија. Кој си панда мате мобратчети, мобратчети да шепко селаму алейкум. Бушу жукел институт калавјек дивека чоравле кога не толку ка джане дека та номанде ке баро селами джитуте да саки фамилија кои си пандаменде хаке сваки ато молеске да селамун алейкум Аллах бути на штева крале саки ки годи хајде ка крале ки брзина ке кафте шај матеовен мазуми селамун алейкум ше ефенди баба Муса ти да ина на менсар Бут хошлук од дана менги со учествување на маре емисијате, па ти си исто јек насипи тутар да јек шужо дерсите хава иншалла ко воламен јек могучност иншалла ка добина ко контактуја алейкум селам шукар соалан му братчети ајде дуда ка чеват одгуне ајде селамун алейкум поздрав джитуте джикете чаве ките ханома сарненде па ајде мате дуговлачина сар некој со камен покасно да ки програма салами ленге сариненде хем со кахавен покасно да ко YouTube акала програме оленге да исто баро селами мате дуговлачина со ки семи шужи програма каму кав одма меме госте па селами керавале јеке селамеа ассаламу алейкум ја аче шукар алан манге шукар Аллах ески изглединеа шукар о Аллах муклап нурладин датот абдисто дивеске ама о калескоро о изјаснене кола менге авдие појасно иншаллах кога завршина кола мен јек шужо совбети тутар хем сарине кова свакрила пес по джанде него сарсојне моментално па пред те починав мукавато ке и камера буйрум селаминке тире хен мире гостон селамун алейкум ве рахметуллах буйрум Eyvallah. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sarinenge soitane kolayf. Molina Allah subhanahu wa ta'ala tekeral kabuli amaro niyeti. Tedrujinamen kona Allah eske subhanahu wa ta'ala pralikano sohbeti. Selami sa te misafirenge, selami sa e pralenge kola soitane kolayf momentalno. Споделен иншалло лайф те реселко повише да прајла со скека темата ни тема која со повише джене дженава дека би мангена те шуненла ем пишине на манге да се не нормално приват те керавла маке анге Аллах табарак ва таала насипи те керала авдиве сарсона евинген мопхал дехран абди сунното диве иншаллах кона Аллах еске субханаху ва таала ка керај тема или од трин теме лафи кола со на керена пес жалосно бут лафи ко романи ке амаре рома или ке амари романи за едница воопшто ко рома кога и тани поврзими религија кала темета на харица недискутабилна себе писо ко кала теме требала те бирина екстрана сар требала те бирина екстрана ме иншаллах ко наредна
minutija, inshallah ko narodno vakti, ka objasninaf andalla bukja. Sarso ne vingjem avdive tano trin teme, na ne jek tema, hem harica kratko sumsne vakteate spreminaf podetaljno pošukar sarmeso mangavate spreminaf me dersija. Ами иншалла о концепти тано те вакера саракава воопшто десингјапес. Кога десингјапес дали сјамен доказија баш окала настанја кола со нажалост аракшона ки е кали истории исламескири. Иншаллах ме ка почминава долеа со ка објаснинав сар авало о моментите биринелпес о трито халифа ко Ислам или Осман Ибн Афан, сар, нажалосно, маренапес одредена света мануша ко Ехле Суннат вал Џемаа ја вере инсаненцар или ја вере авторитетна манушенцар сарсојтано Имам Али алейхи салам, сарсојтано о Вейсел ал-Карани, само јека моменте. Само те пишинен манге дали шунгјовава шукар, со скемен на џанава дали шунгјовава шукар, на нема контролатар о гласо никотар. Манде шунгјове е супер, Арче. Најверојатно о колада, о манушат залтане мислава дека тоа нешто ола одма верувам како аларми, одма кога крен дека на шунгјове. Бујрум, продолжи. Супер. Валла. Јака иншалла ка наведина битка на Џемел или Харбул Џемел, ем Харбул Сифин, коте со ко Сифин, Муавија марала пес против Имам Али алейхи салам, ем ки битка на Џемел и Аиша и Талха, о Талха, ем о Зубейр, марена пес против о Мухаммед ибн Абу Бекр, против о Имам Али алейхи салам, ем против о Амар ибн Јасир, против ја вера одредена света личност. Иншалла ме себе писојтано царсова кергјум побари харица и тема о извора кола сока навединавлен авдиве шај слободно те проверинелен дали та не акала веродостојна себе писоме одлучињум те навединав о извојра то ест ко теа ракшона акала информација дали та накала информација таро ја вера школи исламескер или тано пален таро Ехле Сунна вал Џемаа адава прајла кола со припадинена ко медхебија таро имам Шафи или Ханефи или Хамбели или Малики адава ка потврдинеле кола со пенџарена шукародини дека калајта не веродостојна извора себе писо керлапес пашо мануш лафит скоро 90% ка наведина влестар керлапес лафи таро Ат-Табери или Мухамед ал-Џарир Ат-Табери тано јек таро најверодостојна историчара која ќе лапес лафи баш Ислам, се пеавди судни демата ни таро Ислам, истаква Ат-Табери тано мануш која со исиле тефсирида, ем кои силе коментатори баш ја верада лила. А далес ке замолина автоменте шунен пажливо од почеток тари тема, хем опрашања ка поставинен иншаллах ко крајо, ко агор. Дали тано акава лайф себепите нападинав не саве ја вера школе, на Аллах тано доволно сведоко долеске, себепи соме ме прален тари Ехле Сунна вал Џемаа, дикавален сар мире прайла, дикавален сар мануша кола со потврдињео Ислам, кола со верунена ко Аллах табараке ва таала, верунена ко пегамбери саллаллаху алейхи ва саллем, ем берена ки сеџда барабар мантар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا والشفيع نفوسنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى أوليائه ورسوله وعلى عباد الله الصالحين وعلى صاحب العصر والزمان إمام محمد المهدي عجل الله لوليك الفرجهم الشريف ولعنة الله على عدوه من الآن إلى يوم الدين. Biz o sumnja
Aquela itane teme moprala kola so trebala te diskutirinem pes maškar go Romano Giani, maškar ko Romano narodo. Sebepi aquela teme, tane teme kola so otkrinena ili definirinena o imanije ke manušeskoro, ko savo način, ko pokoruvanje e pejgambereske sallallahu alaihi wa sallam ko lafi, a u Kur'ani dokaz baš vadala men, bismillahirrahmanirrahim, ja eyyuhallazina amanu, atiju Allahe wa atiju Rasul. Pokorinen tumeno tumen gola so verujnena, e Allaheske hem tumare pejgambereske. O bitke maškaro muslimajnja ili o građanska vojne, građansko mariba, maškar dy vojske kola so pripadinena ki islamsko veroispovest, desinala pes palo meribe e pejgambereskoro sallallahu alaihi wa sallam. O bare fitne kola so kajlarene istoriji islameski sebepi odredena emocije, sebepi odredena želbe, te stekninal pes baro udel ko mok, ko pravo, ko vlast e togašno državakoro, Чивала мен ки сумња авдисуното дивете размислина саво ислам слединаја, хем ковајтано чачутно ислам ако веќе постојнена дуј странке кола со марена пес, хем истовремено вакерена дека етане солдуј исламска странке. Ко времетаро Осман ибн Афан или пало мерибе омерескоро, десинала пес сакифа, десинала пес договор, машкар шов баре авторитетна мануша ко ислам, Осман ибн Афан, Абдурахман ибн Ауф, Али ибн Аби Талиб, Талха, Зубейр, хем пандајек. Коакава собир, коакава кеди баленгоро, требењате дискутиринал пес о начин, хем требењате биринал пес манушекова со ковол халифа, башо дини исламијети, тоест ковол председатели ка водинал саро религиозно, агар хемо државно правија е муслиманенгере, сар главна дуј кандидатија тане о Осман ибн Афан хем о имам Али ал-Муртаза саламуллахи ва салаватуллахи алейхи. Сар оратори башо акава скупиленгоро тано Абдурахман ибн Ауф, сар по поручилени кодава собир, хем зар по респектно мануш, акава мануш водинала сине о разговор машкар коакала мануша, хем Кед почало имам Али алейхиссалам дали ка судине спрема о сунети пегамберескоро саллаллаху алейхи ва али, хем спрема о сунети едухе шейхонгоро, адвајтана Ебу Бекр хем Омар, имам Али ал-Муртаза алейхиссалам вакерала мете прифатинјунте овав халифа е муслиманенгоро ка судинав само таро сунети е Ресулескоро саллаллаху алейхи ва али. Окола дуен на прифатина. Кога почало е Османе, дали тука прифатине, Осман вакирла мека прифатина. Ака на кате воздала пес прашање, во пралдехран, сари ми си различно сунети, Омер рескоро, Ебу Бекр рескоро, еме Ресулескоро саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам. Ако постојнала различно сунети, тогаш амен котарте жена саво сунетите, но амен ги сервиримо авдиве, амен де следина. Соски ако вакираја дека слединеа сунете пегамберескоро саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам, дали слединеа комплетно само лескоро сунети, или слединеа о сунети хем таро дуј шейхија, или таро дуј прва халифија о Ебу Бекр хем Омар. Имам Али алейхиссалам вакирла мена не те прифатинав. Те овав халифа, ако асавко шарт или ако асавко услов нудинала пес мангете судинав, спрема сунети околе дуе шейхонгор. Кај шејара кајакава, дали танакава веродостојно, место керавале лафи? Тарик ет-Табери или јектаро најверодостојна историја и исламески реко ехли суннат вал џемаа, кога стој тано признајмо хем ко матуридие, хем ко ешарие, тано акава мануш Мухаммед ибн Джерир
ili At-Taberi, poznato tano kao istoričar i manuš, i situmen leskere dejla leskoro tomi alila online i situmen hem ko biblioteke od lakola so džanena te čitinen arapski ili anglijski, i situmen akala informacije kote su šaj arakenalen, manginane problemite navedinaftu menge hemo izvojra da kaleskere, soski istoriji islameskiri ko tarike At-Taberi i situmen poglavje, a kavajtano poglavje koga birinula pes trito halifa muslimanengor. Tamam, Othman ibn Affan o vola o trito halifa muslimanengoro, dali denale sarine bejati suskeneli manuškova sona priznajnala halifa taro piro vreme, ili kova so borinala pes protiv leste, sprema o fik taro amare prhala ahli sunna wal jamaa tano murtedi tano otpadniko ta rivera. Akavaj tano ja vertema, dali odredena manušana prihvatinje te vodinelen o Othman sar halifa, hem savosine o vladi bataro Othman ibn Affan ko vreme taro po khilafa, tani ja vertema. Pošto kakera trinte malafi, meja kala bukeka andinavljen samo ko kratko način, za da te ovako amare alla glavna teme, a kava tano sar vovec. Nili te džangolpe saritano birimo o Othman ibn Affan, sar halifa muslimanengoro. Othman ibn Affan, kad ga lente čitinen, vallahi karoven, sebepi kozom sinele dušmanja džukote sine halifa muslimanengoro. Odredena manuša, kola su sine ko vreme Resuleske sallallahu alaihi wa sallam sar pouzdana, sar doverljiva manuša, sine protiv Othman ibn Affan hem leskiri vladavina. Sojo sebepi, dali postojnena istorična, verodostojna dokazija odredena ličnosti ako islam kritikujnena i vladavina ili hukumati taro Othman ibn Affan sar trito halifa, postojnena. Hem nažalost ko kalente diken kojtan Allah manuša, kava keren subhanallah. Jek taro deše dženen kova sojtano ko ne save rivajetija verodostojna ke tava kerao hadisi, de žene kola sojtano obećimo lengi o dženeti tano Othman ibn Affan. Nažalost, but manuša katar sojtane ko akala de žene kola sojtano obećimo lengi o dženeti, kritikujnena i vladavina ili hukumati o khilafeti taro trito halifa muslimanengor Othman ibn Affan. Džangola peski istorija islameskiri kaj o Othman sine mudardo. Postojnena teorije, taj teorije koji tano da vaso mudarjaja Othman ibn Affane, da li tano točno deko Imam Ali alaihi salam mudarjaja Othmane ili deko naračinjao ubistvo leskoro, pa sebe pija dava diki betar odredena ličnosti ako togašno vreme počminena građanska vojne, ili pak odujto izbor sasine adava hovaj bejek fitna tečiven upraku Imam Alija salamullahi wa salavatullahi alaihi. O Wahabi prenesinala kaj o Muavija osetinja kaj o ubice Osmaneskere tane osledbenikja Imam Ali Asker alaihi salam, hem kerja jek legitimno ili cvrsto uverenje, hem širinjale maškaro manuša, deka ubico ili o katili kova so mudarja Osmane ili kova so naračinja o ubistvu Osmaneskoro tano u Imam Ali alaihi salam. Sajte ona da vaš šukar, koga kalente dikentar je gledno točka. No dokolku prifatinena, aka ja gledno točka deka je tani točno, togaš negirinena ja vera enjavar dešenja točke kote su vakerala kaj Imam Ali alaihi salam, Imam Hasan alaihi salam,
Hem İmam Hüseyin selamullahi ve salavatullahi aleyh braninge e Osmane taro hariciye ili taro odredena ličnosti ako vas oboringe pes protiv leste hem ko kraja mu dargele. Meka na broj naftu menge. Ki istoriji islameskiri kaj o Muavija la'natullahi alejh sineo dova manush ko vas u ushtargi fitna mashkaro muslimajna palomeri ve pejgambereskoro sallallahu alejhi ve sellem. Hem koji priključinja pesleske ili koji delinja isto mislenje leja te borino pes protiv o halifa pire vremeskoro koga vas slučaju imam Ali alaihi selam, wallahi ka čoven šokirime. Akala bitke kapučenma desinje pes čače ili tano nešto ko vas ona ne samo ko vas je tano samo izmislimo. Ki istorija taro Taberi ko tomi dešupan što ki strana šelu oftovar dešu štar. Navedimo i tano kaj o istoričajra potvrdinena kaj o uštiva ili o keriba zamke baš o mudariba Osmane skoro ulo sebe pi but manuša nasine zadovoljno tarole skoro vladenje. Sartaro muslimajna kola so nasinelen doborom baro autoriteti, hem taro muslimajna kola so sinelen baro autoriteti. Akala istoričajra kola so itane Taberi, Ibn Athir, El-Baladuri, prenesinena but javera informacije koji sine o inicijatorite vas dълpes pobuna protiv o imama Ali alaihi selam sebebi o mudariba e Osmanesko. Suske vakergem neka postoji nena različna teorije koji mudarije Osmane. Da li sine o Haridžije, da li sine o Muavija, da li sine o Talha, da li sine o Zubeir. Akala itane šokirime fakti. Akala manušetane sa kodla desh džene kola su itano beći molenge o dženeti, a kerena atentati baš o trito halif. I sili istorija tarakava isi. Muhammed ibn Ishaq ibn Yasser el-Madaini kovaj su itano najbaro istoričari hem avtori taro sira Rasulillah ili o životoj pejgamberesku alaihi selam vakerala minge kaj protiv Osman sine o Talha, o Zubeir i Aisha, Abdurrahman ibn Auf, hem Amr ibn As. Amr ibn As tano o generali taro tari vojske Muavijaskiri. Akala ličnostija ko historija taro je Taberi, ko vas itano prenesimo, hem ko vas itano verodostojno izvor taro Muhammed ibn Ishaq ibn Yasser el-Madaini, ko vas itano priznajmo taro sawa ehli sunnetska alimija, akava prenesinila kaj panđene sine sebepi bašo o atentati ili o mudariba e Othmane skoro. Me inshallah kana ka džaf, hem kadaftumen izvojra, hem kadaftumen lafija, kola su itane zabeležime ki istoriji islameskiri, ko verodostojna lila, ko et Taberi pandekuti kavakera, jek taro najverodostojno istoričari islamesk dineskoro, kola su itano priznajmo, taro ehli sunat wal jama'a. Talha ibn Ubejdullah sine jek taro najbare pišinala, najbare protivnike e Osmaneskere, hem sine jek taro dla kola so naračingele skoro ubisu. Pala dva iskoristinjao incidentite maral pes protiv imama Ali alaihi selam odolja so ga počminal i prvo građanska vojna ko istoriji islameskiri, to jest i bitka taro Džemel. Ko te pišinala akava? Keren halalim. Akava pišinala ko soldu ilila.
Hem ko Taberi, hem ko Ibn Athir. Paralele na kalila, na ne Šiis kalila, na ne derviš kalila. A kalajtani lila, koda su i tane priznajme, taro alimija, mena vakirava hođalajra, suske postojnena manusha ko deređe taro ilim ili taro džandipa. A kala manusha šajte kuven kote mangena, deka i tane priznajme, taro ehli sunna wal jema'a, hem deka dikšenalen sar verodostojno. A kalajtane soldu i navedime hem ko Taberi, hem ko Ibn Athir. Hem ko nesave izjave tano hem ko Ibn Ayash. Penala kujum ko prisustvuje Osmane skoro, džikote kerala pesine plotka protiv leste. O Talha ibn Ubejdullah nakla hem vakirga kaitano o Ibn Udejs. O vakirgaleske o dorigata. Ibn Udejs alo ko Talha hem vakirgaleske nešto šepotingaleske, nešto kokan, hem akava gelo penja pire amalenge mate muke nikas taro ker Osmane skoro Andre ili Avrial. Hem Osman vakirga mange. Akalaytane o naredbe Talha skere lani znak prašao nektano. Soske namukle nikas tiklo taro ker Osmane skoro. Nite kuve nite iklon. Odredena manusha sine Andre, o Talha vakirala bašo Ibn Udejs, vakirala mamuk nikas. Nite kuvol nite iklo Avrial. Othman adava šunala hem džala, vakirala akaleske Ibn Udejs, vakirala akalaytane o naredbe taro Talha. Prašalniko. Hem ov продолжинала, šun o Othman продолжинала. Ja Rabbi, arakman taro Talha sebe piso sa ov posticirinja akale manushem protiv mande. Wallahi, nadinao man kaj ništo na netovol akalestar, hem deka miri собствено крв или миро рат на нете чоргол залудно. O Talha voznemirinjama bezzakonski. A šunjume peygambere sallallahu alaihi ve sellem kaj orat muslimane skoro tano halali dozvolimo zakonski samo ko 3 slučaja. Koga ikloveta rivera, koga kerea zina, hem koga mudareja nekas pogreška. Hem ov vakirala suski metovaf mudardo. Ibn Abbas vakirala. Manglumte na puštinav oker ama blokiringe modrumo sađi kote Muhammed ibn Ebu Bekr. Šun? Muhammed ibn Ebu Bekr. Na naklan iklilo Avrial suski naštija čhapkergele po autoritetno manuš hem medalea cidinjuma. Kote akava pralalen šajte araka Tarik et-Taberi de šupan što tomitari strana šelujenja var de šujenja džiki dušel to strana. A šta? Talha, Kerala, atentati Othmaneske? Dokolku vakeraja deka je tamo točni teorija ke u Imam Ali a.s. sine protiv Othman hem anglate mudarali. Ko tumareli la Tarik et-Taberi vakirala kaj Othman prene vakirala direktno pire Mostar. Ja Rabbi zaštitin mantaro Talha se ov provocirinja ili kedinja kale sa manušen protiv mande. A šta? Akava bešala kolila islameskere? Akava je tano verodostojno nešto? Saršaj subhanallah Talha. Tol protiv Othman. Pa su grešingaleski Othman. O naredna nastanja kakava lil vakerena kaj adeja misla et al-Haskiri ili adeja ideja et al-Haskiri realizisarili hem neka kerge šehidi Othmani. O Abzaj penala svedočenjum ko dive koga gele protiv Osman kuge Andre ko ker
таро Амр ибн Hazm. A da te sine sar vakirala pesadava почоранете кувен. Hem vakirala vallahi nikogaš ne te bisraf koga alo kimande o Sudan ibn Humran hem šungumle sar penala kajtano o Talha ibn Ubejdullah prašalniko amen mudarjem e Othmane ibn Affan. Ko te akava raknula? Tarik el-Taberi de Šupan Štotomi, strana duša. Ashta soja kavakana, subhanallah. Ashabi mudarala ashabe, ashabi kerala atentati, ashabeske. Akala, lilajta neverodostojna. Prajlakola so penjarena šukaro deni islamijeti. Prajlakola so penjareni jarabsko čip. Prajlakola so penjarena isira taro Resuli sallallahu alaihi wa sallam. Isira sar destivinala pe sojivdi pe pejgambereskor islam. Palo leskoro meri ba so bukja ovena. Akala bukja lengena ne poznata. Akava bešala ko Tarik el-Taberi jektaro manušakola sojtano priznajmo taro soštar ehli sunnetska medhebija sebepi so studirinja soštar kanonsko pravija. Soštar škole usovršenja lengoro fiqh. Muhammed ibn Jarir el-Taberi. Othman sine astardoki Medina jikot Imam Ali al-Islam sine ko Khaybar. Kog Imam Ali al-Islam avala ki Medina hem dichale manushen sar kedisalile. Ko keret al-Haski Imam Ali al-Islam gelote posetinal e Othmane. Ibn Athir pishinala. Kaj Othman vakirja alijaske. Duguinea mange dužnosijan mange o islamsko pravo, hemo pravo e praleskoro. Ako na neman nisave pravija kitute, ako na neman nisave pravija kitute, pomožinma, sarjek prav. A šta Othman rodila pomoć tar Imam Ali alaih salam? Aliya vakirala Osmaneske ka informirinav tu soka keraf hemo Ali al-Islam jala ko ker kote ko Talha. Hema da te sine bud manusha. Hemo Aliya vakirga e Talhaske. Ya Talha so kerea hem kisavi butit shigantut. Talha vakirala ya Abul Hasan ya Ali kasno više. Ko te akava šajda raka? Historija taro Ibn Athir, koleskoro lil el-Kamil, ko tomi 3, strana oftovar de šuštar. Ama isto nastan o Taberi prenesinalale. Hem vakirala kaj koga okupiringe o kere Othmaneskoro, o Aliya vakirge Talhaske. Havatu sovliko Allah. Te cidea kale manushen mate napadinene Othmane. Talha vakirga na vallahi sa jikote i o umejade svoje volno na cidena od ova sonane lengoro, sona pripadinona lenki. A koji si nekava umejade ko togašno vreme? Othman si ne obaši ili o vodiči taro umejade. Ko te akava šajte raka? Tarik el-Taberi, tomi de Šupanč, strana dušelu, triandu panč. Talha činavalo pani taro Othman. Yani okupirinen ale. Hem činavalo pani lestar, subhanallah. Abdurrahman ibn al-Aswad, vakirala, postojano dikava sine Aliya, sar izbeginala sine Othmane, hem naponašinala pe sinelea sar su sine Angleder. Janava deka kerja lafi et Talhaya, kog Othman sine pod opsada. Džiko dava
način gjiko momenti koga opanina sinele star činavdo. O Alija a.s. sine ekstremno voznemirimo hem razočarimo taro Talha sa gjikote vallahi opanina činavke taro Othman. Tarik e-Taberi tomi deshu panšto strana šelu oftovardeš gjiki šelu oftovardeshu jek. Marwan ibn Hakem la'natullahi alayhi manushko asokirga bud baro zulumi ki story islameski ya manajalos tara marobijan dipe lelemne sar khalifa e muslimanengoro hem priznanjem sar jek verodostojno sar jek pravilno manushko te slušaj sledinaja subhanallah sunnete pejgambera sallallahu alaihi wasallam. Gjava ko dujto manushko so sine obvinimo bašo ubistvo e Osmaneskor. Zubeir el-Dhuhri javer verodostojno sunnisko narator ili prenesuvači kova su itano poznato дека на Мангела Ehli алейхи селам prenesinila osledno dijalog taru imama Ali alejhi selam e Zubeireja heme Talhaja pred te počinal i bitka na Džemel. Ali alejhi selam penge ja Zubeir. Dali mareatut protiv mande sebepi orate Osmaneskoro hem jandor дека tumen mudargil. Šun so vakirla. Imam Ali alejhi selam vakirla Talhaske heme Zubeireske. El-Zuhri akava prenesinila ka navedinavtu mengi isto izvori. Alija penula El-Zubeireske heme Talhaske dali marena tumen manzar sebepi orate Osmaneskoro obvininenama lani krivinenama a jandor sarine jandor дека tumen sensin Allah so mudargil. O Allah vakirla te dil o rahati e Osmaneskoro mashkar amende uprakodila manusha kas Osmani Mangelasine akas mrzinelas. Hem vakirla Talhaske ya Talha šun akava Talha tuan gan e romnjataro pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam te iskoristinela bašotiro sopstveno cel na terinjanla te marlpes protiv mande atire romnja garagjan kereki Medina. Zarem na dengjan mantu beati? Soski akava desinela pes koga koga imam Ali alejhi selam tano khalifa beati dengele. Talha Zubeir dengele beati. Talha vakirla dengjum tumo beati gjikote o kılıç sine komiro krlo. Kakva momenti imam Ali alejhi selam vallahi vikinalalen ko rahatlık o komir. Hem vakirla pire vojskaki koji tu mender vakirla kalil o Kur'ani hem kajal ki sprotivno vojska te si kavalenge дека trebala te kedamen koje klafi. Дека men siem prajla ako imam Ali alejhi selam mangelasine te marlpes estagfirullah protivo muslimajna te čorlpes nevino muslimansko rat akala lafija nanesine te bešenk istorija. Ama mora sine te braninil ostavi piro karakter sebe piso obviningele baš ubi svoje Osmaneskoro a istovremeno dikaj istoriji islameskiri kao Osman zamolingale od Talha kao Osman zamolinge imam Ali alejhi selam te jal dekiril lafije Talhaja mate kirilenski atentati. Jek terno tarikufa i krilo hem vakirga me kalava kaya misja tengalu imam Ali alejhi selam o Kur'ani hem vakirga ja hem vakir sikavlengi o Kur'ani дека amen na ne amen mari ba mashkaramende trebala te mangamen trebala toma ko rahati sebe pisosiem sledbeni kya kaleli leskere Gjikote akava terno vallahi čalas neki sprotivno vojska kote su sine Aisha Talha u Zubeir vakirga setinen tumen ko Allah hem začuvinen araken tu marodarat a marodarat iranen tumen ko Kur'ani
Hem muke na kava mashkar amende soy. Tovol sudoles ke Allah tebareke ve teala. Akate o ehlel Basra ili onar odotaro Basra na padingele hem mudargele. Ko akava momentu Imam Ali alayhis salam vakirga akana o mariba ulo zakonsko. Soske farzitano nikogaš mapočmin tu o mariba. Imam Husein alayhis salam, Imam Ali. Pardon, estağfurullah. Nikogaš nas minete počminete o mariba. Ko akana padinentu, toga se andužno te branintu. Omer ibn Sad lanetullahi alejhi Kerbela, fardali prvo selka, hem vakil Imam Huseines, ja Huseinov svedoko дека ме si un prvo kova so počinio mariba, togoš Imam Husein eslam vakilu istalafija, a kanatano aminge moralno, zakonsko morate mora. Mudarena akale terne manuše, hem Imam Ali alayhis salam vakirala dava pe vojska, ke дека kana o maribu lo legalno, hem дека šaj počminila o maribu. Kote tano akava mopral zabeležimo, sunniska, vallahi sunniska, verodostojna izjave kod Tarik et-Taberi, ki arapsko verzija tarolil, ki strana e njašelu panč. Šajte di kako prethodno način, koga Imam Ali alayhis salam obratinila pes Ez-Zubejreske, so vakerola, zare muštilen de marentumen protiv mande vakerindor, krivindor mandeka, meçhorgu morate Osmaneskoro, asarine jandor deka tumen sensin Allah so mudargelne, Imam Ali alayhis salam akate na sočinila men je ubicon tar Osman. Ama hayır inşallah. Trebala harica povišete istražina marelilate dika kala ashabija but manglepe maškarpesto dobrom but manglepe soiklilete vojnen yekekeja deka kirge peske atentatija yekekeske subhanallah ve bihamdi. Hayır neyse inşallah. Trito osomničeno baš o mudariba Osmaneskoro, vallahi akavai mange. Na parote vakiraf nego žalinava asavke nastanja su desisalile istoriji islameski rikola somukle kalifle kako islam. Vallahi soske telelante rikeu islam ili istoriji islameski ri neko bor značajna momentija vozvišine, momentija nurlandima, momentija 90% tano samo mariba hem mudariba maškarpesti. Hayır inşallah. Talha hem Zubeir na sineo edinstvena kola so kerge spletke kova so manglete mudarene Othmane. Istorija taro ehli sunnat wal jemaat vakirullah min jekaj i bratučetka taro Talha i Aisha si neki sorabotka te mudaral pese Osmani. Akavao sledno so ga vakiraft men inšallah. Wallahi tano jektaro najverodostojna prenesivačija baš u hadisija Ibn Abbas tano priznajemo ko sa o škole. Vakirullah jikoteo Ibn Abbas spreminala pesinete Jalki Mekka arakla e Aisha ko sul. Soitano sul 7 kilometrija durtari Medina i mi Aisha vakirja. Ja Ibn Abbas. Havatu sovliko Allah te napuštinea kale manuše e Othmane hem dedike kileste sumnja hem adaya sumnja te širinela maškarko umet je pejgambereskor alayhis salam sebebi so tuke tano dendo oštro čip. Hem verodostojno. Vakirindor koga sinevečki opsada Othman Ibn Abbas vakirla diklum e Talha sarljela oključija ko javnost taro trezori e islameskoro e blagajnakor vakirla te sine halifa palo Osman, znači Aisha vakirla te sine halifa palo Osman ovka sledinal od Rumo mire dadeskoro e Ebu Bekreskoro. Ibn Abbas vakirala o idaje verni kongiri ako o manusha
Ако десинала пес нешто е османеске, тогаш о мануша ка кривинен само е ке мануше, кас е имам Али алейхиссалам. И Айша иранала вакела чутин на неман ниети на неман ки намера тера справина матуя. Код де бешола кава прайлален? Тарик ет-Табери, Томи де Шупаншто, strana 238 dico 239. But istorijska sunije manusha prenesinena како ја иша гелико Осман хем пучлале таро лакоро дело со наследињатаро пегамбери пало бут бершаве пегамбери скоро само мерива Осман одбинја те деле Айша било саве паре сетиндор дека ои сине одоја шун ои сине одоја која со сведочиња хем охрабринја Ебу Бекре те надел он наследство Хазрети Фатима кор алейхиссалам. Хем вакериндор Осман и Айша ке ако и Фатима нанела нисаво право таро наследство, тогаш ајде му право. Кашај само харите стопнески си хари компликации ко коментара. Ајка заморина са е прален кој сутане ко чет или ко коментара дикава дека починала те губинол песи пажна место те хаволпес него починала те концентриране пе повише ко коментара. На не адва ништо менге вредно соске тумена кана дискутиринена кодава очол керола лаф значи доказенцар и силен доказија. Мачивен манакна телав место мете бешате хава, ме мора значи ти влезинавте блокирна ману. Шен се сваке дутмиња од првин. Хавен, кој со шај, кој со исилен намерате хавен, нека хавен, ако случајно на неленге јасно, нека дозволен да завршинал емисија, после нека контактиринен оле. Бадијава со пишинена канакате коментајра, нешто противна, акава на нетано ден до само спецификно шиенге, на нетано спецификно дервишенге, или те вакира сариненге кава, сарине треба те хава, хем ки крајка треба те одлучина дали ја мге пасуинала или на пасуинала. Акава молинава матуменге мачивен матечвава кана те блокиринав туменге. Соске на нетано принципи мно те бешакана те влезнако конфликти ка замолинав тумен е Аллахеске која на шунен. Само пратинен ки крајка одговоринен. На крана нетано ефектомен те дискутирин на калески. Ајка за молинавтомен те ден јек сабари джикорик туме стопиринена, па те шај оправте продолжиност, ке намангате губи на време. Ка за молинавтомен палем, те продолжинде, значи си ек дујтрин джене со чивена кана Хари Боцка, скоро прал 3 минути ја керала лафи бизо проблеми, а кана починала тоа јек конфликти. И тема на нетано те овол мржна машкара менде, и тема и ковол те шај те хава, ки крајка мен корко и то одлучина, дали ам ги пасунула или на, ајка за молинавцуме палем, е Аллахески коанам на квава, а нава те смири нентумен. Eyvallah, kamu kaftumen palem Allah'eske rahmeteye inşallah ka pratinao dersi. Pratinen en şunen. Eyvallah. Ove saste so havenamen. Buyurun Arçe. Стала мени да дикрум дека коментиране кога сам продолжите како дерси со ке намагавате губинен коментара околу него требате шунен. Дали пасунула манге, дали на пасунула на нетано уопште предино него мангето, но важно те шајте хава јек поглед, јек ваверчане дикива и мисла. А истина кој со пишинала од кој со титинда ко Либан кога на не ништо дале, од чого читинала арапска лила превединала на дженал дали тану шукар Арче кашаји само тиране толите дикен кој ќе сави читине ем превединење дали колку да могу. Анастија катар ти калгумо абе мека би чалавленге цело линко палокова. Аллахи мангена не проблеми, ама дефлем нема кергум оправдаро почеток валлахи јакала буќа пенџарена само лакола со пенџарени истории исламески јакала на не например не се гаравде фактија. Ем нажалост валлахи нажалост онма дикајаме го савко начин, па ти баш да е проблеми, намагавате дискутирина, палем ќе барок селами сарни кои се тане моментално со ски на нетано превидно те шати чвав сарнингро коментајра кате пратинен од дерси ка замолен. Апсеме па ки крајка касу си питање нека поставинел оправка одговорина. Ова ме ќе има да вако почеток. Сабари.
Neka коментирине, набемо пал не врска, вала и мени напрати на вас не о коментајра, а далеске секова е добра, ма субханаллах, џабе Курани ва керала опоменињан, но опоменињан, ленгетано сајек на нете верунен, дали ако варакула ко шиска лила или ко дервишка лила или ко лила кола со модато гилдени пишињеле, набемо пал вала ја кавајтано са лила шај слободно леате проверинелен туки на не нешто гаравдо кате срри па каморате ле лимони хем чај. Ај шалакас, ај Валлахи, како на више не аѓар. Ке мангава адватаро почеток вакиргјум. Доволно ако си е муслимајнате верунен кај ме вакиргјум која нава Аллах те бареке во таала, а мо Аллах тано сведок од оде кам на керава кала емисија за те навреди нам не се ве светиња или те навреди нам не се ве одредена асхабија. Аллах тано доволно сведок од далеске. Емо праља кола со живина кишутка џенинама дека ме на нема на Савко стани напротив бешава прален царкола сојтано таро ја Ајде, вераш коле. губи на време. Продолжи Хајр нарче. иншаллах. Ајде, дека ка смири сало праља, шукир Аллах еске, ака на кашунен, најверојатно пак и крај ка сарсува кеден каде помара одговор. Ева Аллах, ове се стесо, хаве нама. Ева Аллах, ајде, бр. Вакериндор Османи е Ајшаке, кај тусијан синудеја која со сведочиња, хем која со храбриња е Бубекаре, те надоло право е Хазрети Фатима коро, саламуллахи алейха, хем Вакериндор Османи, ако и Фатима на наследиња, дело таропиро наследство, тогаш наштини ту наследине. И Ајша, колянала екстремно, хем и Киндор таро лескоре кер вакерла уктулу хаде. Вакерла мударен акале, нафал. Лани нафал, вакеринор нафал, значила два кога со на невернико, субханаллах. Историја таро Ибн Афир, ки котоми трито страна душелу шов, таро лисан ел араб, котоми дешу штарто страна шелу сарандујек, ел иқдал ел фарид, котоми штарто страна душелу њаврдешто, хем кошарах ибн Абел Хадид, котоми дешу шов страна душелу бишчик и душелу бишутрин. Штар извори си акате субханаллах, квана неше искалила. Акалајна неше искалила, ама хајр иншаллах. Јавер историчари таро Ахли Сунна вал Џемаа ел Баладури копиро лил Ансаб ел Ашраф или историја исламески рисопишинала кога и ситуација ули бут зоралесте, Осман нарединала башо Мерван ибн Хакем, хем Абдурахман ибн Ата ибн Убей Усейд, те шај те циден е Ајша, тари мисла мате керал мариба против лесте, мате те циден лата родаванте тантуко. Гелеки лате, хем ој спреминала беснете джал башо хаджи хем вакир гелаки. Молинајатот, теа човек и Медина, хемо Аллах, те шај аракчала кале мануше е Османе. Преку тути, ја еша вакиргја, спремињум миро багажи или ме букја пату и баскере, хем кергјум совли, халум совли, дека ка керава кава хаджи. Хем валлахи, на не, те поштојнав тумари молба. Субханаллах, квана жнава дали те наведи навле, сускетано харица. Жалосно, валај. Акелла кате посакујнава Османите осине јектаро миро багажи, те шај чиовален дереки лесте, хем барабар ме багажете фрдавлен андреко море. Коте акава, ко Лилтаро ел Баладури, Ансаб ел Ашраф, ко томи штарто, прво дело, страна е втавар дешу, паншто. Јак селами туте да исто Аднан. Овсасто со реагири на овсасто мопран селами туте да монате вакирав исто е баро селами джико Байрами Ефендија со овда и хари и керла о коментара под контрол овсасто кардаш Аллах нека награди налтут со и кере хари под контрола. Продолжи начин, не могате прекинат овсасто. Аллах. Јавер соучеснико, субханаллах, леске вакир јума калајта не барете ме му пралнажнава ко за време сиема па панда сием башо убиција османескер панда наралим ко панда дуј главна теме башо Џемел хем башо Сифин. Ама хајер иншаллах ка ќе ракозум нормално ка овола ми ги дозволимо таро време. Амар ибн Ас сине јектаро иса субханаллах мануша е Муавија скере
шајтева келопе со дуито мануш и владавина е Муавијаскири, hem sine jektaro najbare iniciatoira te mudaralpes o Othman, sine guverneri taro Egipet, jiko ko vreme taro duito khalifa taro Ben al-Khattab, ama sojo себепи со Омар ибн Ас мангля те mudarale Othmane, себепи Othman кога вала ко халифетлуко цидела летаријадеа позиција, hem чивала Pirek vash prale Abdullah bin Said ibn Abu Sharh. Себепи акава o Amr ibn As хоlanalla hemovala spremno te mudaral de Othmane себепи со цидинјале таралескоро тан таралескоро тарилескири фотеля. Иранала пески Медина hem почминала кампања субханалла те керал против Othman кривинор ле баш обут лафија. Othman кривинала ја Амаре hem керала ле лафи зоралесте, озбилно, агресивно. Акава кергео е Амаре, Абар ибн Ас, те вол панда по истрајно те мударале Осман. Дичала пе сине Зубереја хем Талхаја хем керена сине, нажалост, сплетке те мударал пе се Османе. Хем стар со пренесено од Табери, пак од Табери ва керава соске, а давајте оно историја исламе, најверодостојно кој Ахле Сунна вал Џемаа. Кога Оthman сине под опсада о Амар ибн Ас бешлап или сместингјапес кој ектан со викнапесе на Лаџилан, хем пучола сине манушен баши ситуација е Османескири. На накрај бут време о Амар джикоте пучола сине манушен добиња одговора да со мангела сине субханалла кај Тано мудардо. Хемо Амар тогаш вакерја месимо Аба Абдилла. Тоест, ме кога посакуинава нешто, хем кога исиман ниети против нега сте, нема конекција издала. И си конекција са од кој са леѓето Арче? Ама кана Ајш нема? Не, кана супер, кана Палмира Салдан. Бујру. Евала. Нани о мануш постигнија од ова со мангля. Мударја или сине суучесник, кој ектаро баре суучесник ја против Оthman, хем фалингја песо доле. Тогаш Салама ибн Раух вакергјалеске, тумен о Курейшие паглен изорали врска машкартумен де хемо Арапија. Соске кергја накапа. Амар вакергја манглум те икалаво од чачипа, хем те цидавле дурта роховајба. Хем те шеј о мануша те овен ко исто начин дикле, ке керала пес лафи башо хакикат или башо чачип. Субханалла. Насинеле дуј врски акате, ама изводиња нешто ти калел пес демек, субханалла. Коте акава шајта рака? Тарик ел Табери, томи дешу паншто страна шелу ефтавар дешу ек, хем шелу ефтавар дешу дуј. O manusha коласо од винге е муслиманен. Нажалост, валлахи, хем кога сојтано објавимо ко повише веродостојна суниска лила о атентати против Османи, сине водимотари Аиша таро Талха, Зубейр Абдурахман ибн Ауф, хем Абар ибн Ас. Омерибе е Оthmanескоро, сине со цел те чиолпес јавер халифа, ама не успенгете чивене Мерване ибн Хакем или Муавија лаънатуллахи алейх, кола со манглеја кава стате постигненен само Харица дехнан кашајте идема ек минутите чивав пуњачите пригол изгледа. Ама не проблеми, ајде проблеми, бурум, мека кај калато. Идема тароко. Тамам, ове са сте со споделнена окола, а ке када хари пауза е колескеда е арческеда тешај о арчете спреминал адла техничка пе буќа. Мека за благодарнама сарненге ка починам исто
те одговори након иса е питање со отпучена, со на немоментално куранска аетија евет 100% со скекавана не амаре класична версија кои со аетенца кира бути еме куранеа, него кавајтано е исторично програма, ема далеско да се репи дозволи мојтано те дикелпес кога береда перспективе. Со опрајла со мислинена со вакерена давање 100% право, нека мислинепеске са со мислинена, ки крајка да те сида не се пучива отворено со таа накалете маја, нека постави нелен, намангава, значи те вакерел пестека која ети и кокуране са кој постојнува нешто најн, а кој тано се свакеден историја. Значи, баро екселаме прво мекакоске ќе муранеске со наџена кога време на диклемамен, ја баро селаме джитуте, джите фамилијате, джите унуконде, сариненде, баро селаме мандар. Исто, јак шужо селамите дав амаре Пејнаке и Драгана Митрович. Томас, не знам како да ти кажувам, ти си еден специјален гост, морам да кажувам со твоите зборови понекогаш мене самиот ме чудиш и морам да го изјаснувам ова по македонски, зашто не знам дали можеш исто и ромски да пишуваш, ако можеш добро, ако не исто македонски, нема проблем, ќе може некако, ама пак ќе ти кажувам, ако имаш могучност да ги поставуваш прашањата нека ти бидат во крајка од емисијата. Евалла, Аллах нека те награди. Па на кој си амен, ајде дека, аки палим си амен куранска аетија, шати четинопе зна нема проблеми, нека четинен кој сум ангела, нека велне со акрилапе джикори крилапе о арче, јек баро селами джико садедин, Аллаху акбер, кој си амен, Риза, бравос, ајке, джиту да селами, керден преска исто, то селами исто, дикаваме праледа исто, Аднани, Авдие честитнеле, скере Максимеско роѓендан, иншалло Аллах нека награди неле, јак селами мандар адна джитуте. Кој си панда? Добро, ако сенат джипси, акелеске да исто, јак баро селами хем амаре скривена ризница, наџенава овдали мангелате сте објаснил кој тано, ама хаки кај кирале сарјек срибути, ака ја скривена ризница значи нела нешто, само овјек едно со шед или те дали зините објаснил пес, овтано јак гараб домануш, не полса 100, баро паше кардаши манге дека на крајно време почнато хем ме даде скоро бутија на кардашите, но селами джидесте хем джико лескери фамилија. Па, мислам дека Арче, Пандагари, ка треботе Чопес, абе дехран ал селам, ме ќа валлахи. Валла туѓе да му право, Аллах нека награди нотут. О коментарите че ти налета недобро ка вредно ме бива керавте и си нешто со капучен или какирен приготвен тумаре питајна за после меске. Вакте значи јек сати 10 минути, а мен хенес мислава дека завршинај, а кана хенес Хазрети Османескере атентатеа. Нормално ко буџе не да шајба верчане изјаснимо, чак суише да морам те признајна маме дако медалила и си например ко повеси слама Шакомер Башич Мустафа Спасич ко соди пишинена и бавер тезе него сар се објаснило право, ама са сојкрудум ме морам те хаваем те дика олескоро поглед башакалески ки крајка нормално ме дека дика дали уопште пасунела меѓани па или ме преносеа. Па ајде ти дика со пишинена о Крал Томас Едисон. Имам едно питање, зашто ја имат од Хусеина алейхи веселем, а не од имам Хасан. Како што сам рекал, ако имаш могучности до краја да будеш у емисију, би било супер да можеш ово питање исто такоđe да поставиш нашeg госта и он може најверојатно теби да одговори. Будих захвалан и сад да не губимо време у овоме тезу, ја би рекол боле да пустимо нашeg госта па да продолжи со својом тезу. Евала. Арче, са уредо кана? Дали шунаеме? Go live stream?
Да, ако не е кола, бр. Eyvallah. Targıman gek sigara pena pauza ko pauza pošto ja ver tema neka kera lafi. Да, сме не паузата олде, така опти. Eyvallah. Eyvallah, ne problem. Nešto sam tačno. Така иншалlah ми пролкаđa и следна Ајде, тема. спремитот мека ди капте шаки брзината му као около оселјамија. А, кај скривена ризница, кој не го знае, треба да го дознае. Некој састо со амен цртано секогаш. Алейкум селам, оправ. Алейкум селам. Тамам. Бакер, кога почине, ме му кава и камерата Да, те. Eyvallah. İnşallah kana kaca amare temaya diklem subhanallah ki prvo tema дека мора си насавке коментарат ол меѓангима да ама хајр иншалlah Аллах нека дол сарине ни упута мен сием мануша биџанде Аллах едино тано џандо Аллах те бареке ва таала емле лесте тано o целосно џанди па мен увек сием биџанде ама хајр иншалlah диклем ки прво тема subhanallah мора кавате дајек представе манушенге соске керла песлафи на самоте керави тема им тиџавон макијавер тема муслимања муслиманенцар и силен мржња муслимани керала тентати муслиманеске валлахи адвајтано жалосно бути авдисундато диве тена пенџара акала букја соскева керава тена пенџара акала букја тане букја иманескере соске тане иманескере сарсоитано од џихад фарзи еке муслиманеске ко време тари војна ту сеан дужно сарек муслимани ту штехем те бранине од чест каскоро од дини Аллах ескоро те бранине од сунете Ресул ескоро саллаллаху алейхи ва саллем хем од чест е верниконгоро орат е верниконгоро ашта бе мокал кокава мари бе дуи стране тврдинена дека е тане исламска дуи стране тврдинена дека е тане муслимања сол дуи странендар шај шунеа ла илаха иллаллах Muhammeden Rasulullah кастеме те џавте те одазиви нама од џихата но фарзи окей мора те одазиви намам коле странатар те одазиви наман ака да вакирла ла илаха иллаллах ака да вакирла ла илаха иллаллах ака да вакирла Muhammeden Rasulullah ака да вакирла Muhammeden Rasulullah сој себепи саршај одредена личност ја света кола сојтане те марем без против век ке кесте саршај акава никогаш теновол те на дискутиринал песмашкаро романо народо со кашуна само 2 минути ја емотивно дерсија хем карова со или акалајтане теме кола со морате разјаснинем без јек пути за секогаш соске не гирине напеса кала теме воопшто те керем песлафи машкаро романо радо. А па давајтано фитна машкар. Собе фитна, сави фитна, добором бари фитна со акате рад шоргелај муслимане скоро ту нанету појмо долестар. Акате рад муслиманен го род шоргелај моврал. Халифа, трито халифатару ислам, Осман ибн Афан мударен але, амен со наџенеа. Фитна сине, ашта бе моврал. Мудардо халифа ко време. Трито, халифа мудардо, това кереманге дека нане ништо мате керата рокала теме лафи. Соске мате керата рокала теме лафи. А соске. Ка права и чудни истории исламески. Ка требалте дика букја кола со намангајате дикален. Ка требалте читина букја кола со намангајате читинален. Ка требалте наведина извојра кола со намангена прајлате шунелнен. Соске себе пио емоцијета не побаре, нажалост, таро иман. Кога емоција, чувствија, карши одредена света личност, кој ќе побаре таротиро имани, валлахи билахи требала те керере старт, требала те кере убдатем те чујето ке нево софтвери.
Khair inshallah pralale na kala saso vakir yum to mengo lafia. Na ne lafia taro shiis kalila. Na ne lafia taro dervish kalila. Akalaita ne lafia. Hem zabeležime verodostojnja istorijska izjave taro et taberi poviše andinjum lestar. Et taberi tano manuško vasoj tano priznajmo ko ehli sunneska alimija. Daliko javera škole tano priznajmo Allahu alem na džana. Khair inshallah. Janena kana bitqa na jemel kakera lafi. Bitka na jemel pralalen janena isavi bitka tani kistori islameskiri. Bitke panija kana. Kana šajte pjeta panija. Evo, našu pelamo krlo subhanallah pa Verenava, tak je mene kana da, ja ke nikne da pija. Eyvallah. Isto tu mena pijen, pak ja vam dikut ne spodrinen o live, så ska jag kana bez neki duito tema tari emisija. to temu. Аке кал, значи, ака нај кловаја, значи, таро Хазрети Османи, ака на джеја, значи, ки вавер теза тари борба. Evet, buyurun. Bitka na Cemal ili Harbul Cemal vallahi tani bitka koja su nam angela to vol diskutirimi maškaro romano narodu. Vallahi, nažalost. Aka nam eka na broj naftu mengu izvojrada. Kana broj naftu mengu izvojrada. Koji si nekala manuša sa boringepes protiv o halifa pire vremesko. Protiv imama Ali alaihi salam. I Aisha koga iranula pes tari Meka završenja piro hađ hem srekno si neko piro verovanje kajo Talha uspenja. So uspenja te završinal da je buti baš atentati Osmane skoro. Resla ek tan sovik napes Sarif hem sretninala manuše sovik napes Ubejd bin Mesleme. Ubejd bin Mesleme el-Leyti. Kova so informirinala kaj obratučetje pejgambereskoro sallallahu alaihi wa sallam u imam Ali alaihi salam ulo khalifa. Ko momenti iranala pes palal hem krivinala imam Ali alaihi salam deka of mudarja e Othmane celostna situacija promena, a katetano 360 stepeni. Ko prvo delo diklem koji si nela manša koda so mudarge Osmane, koji si ne onaračitelja tar ubistvo je Osmane skoro, diklem izjave verodostojna pa kava kerav. Manglen prifatinen nadava, manglen istražinen le pa prifatinen, da no tomorrow izbor. I Musallame i romnije pejgambereski sallallahu alaihi wa sallam so kerja haji e Aisha va kerja e Aisha ke mate vazal bayrako upra ko imam Ali alaihi salam. I Mekka uli o pan ko te so kedala pesine opozicija taro Kurejšije subhanallah i Aisha vazdala bayrako so naslov te odmazdinal pes baš omeribe e Osmane skoro. Najbaro vallahi pojim taro munafik loko. O Talha hemo Zubeir dikindor adava uspešno podržinenala, hem odbinena te dem bejati imam Alijaske, hem pagena pirolafi so dengele, napuštinena, hem džana te priključinem pes ki Aisha. Subhanallahi wa bihamdi. Wallahi subhanallahi wa bihamdi. I Meka ko momenti tani ko borno stanje, ko ratno stanje protiv i Medina. I Aisha dendor o vodstvo naredinala bašo Ali bašo Safwan bin Umeje Khalaf al-Juhmi te krivinkeren sae Hašimijen
Bashomeri be Othman skoro. Ajangola peskoj sine kate Hashimia. Kate Hashimia sine Imam Ali alayhi salam. Subhanallah. Ko Женеа Совет кога кереа ратно плани, сарте боринетот, акава десења песко кереа ишаке. Хем прво си не предложимоте нападинол пес Имам Али алейхиссалам ки Медина. Ама и битка на десинла пес ки Медина. Ки Басра десинла пес. Сара волате десинол пес ки Басра. И одлукате движинем пес или те преселинем пес ки Басра, хем те лем војската ри Басра, себепи и одмазда. Башомери бе Османе скоро, си не предводими хем, си не препорачими таро Абдуллах бин Амир, дека овка кедал манушен, таро Јаля бин Мунија, кога со денјале паре кога кава случај, те платинал војска, хем те кинал Камиле. Соски и битката ни битка башо Камиле. А каде вакерала, кај платинја офтовардеш динарија баше е Аишакири познато Камила со викена песене Аскер. О бунтовникија себепи против халифа пире време скоро. Маргепес. Е Аишаја барабар, джана за Басра, джико тересена кој ктан со викена пес Ел Хауаб и Аиша шунела джукела сар хавкинена. Allah. Шунела джукела сар хавкинена. Кога пучлea савоитано акава, соитано акава, вакирала ке акаваитано ектан кој сингела бес Ел Хауаб. Хем викингја ој. Шун со векергја. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Акана Араклова кола фе пегамбере скоро саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам, кај ек пути о пегамбере ислам вакериндор аменге, која тумендар, рани баши Хавса ем баши Аиша, ка ваздал армија која со камарл пес, хем оджукелатаро Ел Хауаб, ка хавкенен упралате. Шуна кана, Аиша мангела тиранал пес балал. Текринела пес ко хадисе пегамбере скоро саллаллаху алейхи ва саллам, хем мангела тиранал пес балал. Соски акава хадиси, вакергаре о Расули саллаллаху алейхи ва саллам, која тумендар, рани тари Аиша тари Хавса, ка ваздал армија против Имам Али алейхи салам. Оджукела ка хавкинен лаке, која ктан со викена пес Ел Хауаб. Акате, која Ел Хауаб шунела и Аиша сара оджукела хавкинен пушела сава каватан, акавајтано Ел Хауаб викинела пес. Ко моменти вакерла инна лилахи ва инна илейхи раджиун. Таро Аллах алемем ко Аллах киранамен. Акана вакерала джанава дека месиум дело таро лафе пегамбере скоро. Мангела тиранол пес палал, ама о Абдуллах ибн Зубейр лела пинда манушен таро племе Бену Амр те хан совли дека кава танна викинела песина Ел Хауаб. Кого бунтовник ја ресена ки Басра, Оthman бин Хунейф бичалила Ебу Наджуд Ел Имран бин Хусейн Ел Хузаи хем Ебу Ел Асвад Ел Дуали. Соте керен, те вакерен ленгелен горониети. Среднинен е Аиша хем е асхабен којек тан со викинла пес Хафар Ебу Муса или којек мануш со викинла пес Ебу Муса, киек станица коте со сине паниден до, коте со сине паниден до, вакериндор сине ленге кај амен алем дела одмазда башо мудариба е Оthman скоро. Ебу Ел Асвад вакерала е Аиша ке. Кај Расули саллаллаху алейхи ва саллам вакергјала ке баши заштита Ел Хабис. Нарединјала ке теа чол кере, хем ој акана уштили, хем
настојнала те кедел манушенте марен без против јаке кесне, ојва кергја, и сили некој тумендар сока боринал без против манде или те вакерал нешто различно. А о басраинја или о народот ари басра си не спремно те марен без. О услов дали о имам Али алейхиссалам авала или о ајби имам Али аскор алейхиссалам си не мило, баш вакала бунтовникија. Хемо Талха настојнја те посетингерле Зубейрете а чавгеренле hem те паген ляни. Кергелеске атентати, тоест манглете керен атентати имам Али аски алейхиссалам ракате скоро те пагенле. Hem те лен Осман бин Хунейф сар мануш поверливо. Атентатите керенлеске. И Аиша прво денја насихати совет те мударен Осман бин Хунейф, амо јек џувли посетињала субханаллах кај Ибн Хунейф тано асхаби пейгамберескор алейхиссалам, па кај предомистиња пес хем наредиња те панденле. Прескокринаво дело со мучиненале. А кава асхаби пейгамберескор алейхиссалам иромние пейгамберескери мучинела лакере ромескере амале. Хајр иншааллах. Ко следно сабај почмињате овол недоразбирање баш о машкаро Талха емо Зубейр кој ка водинал о намази. Зубейр, нели нормално си не попхуротаро Талха. Хем, субханаллах, калако информација некој наѓар за сваки случај по информатична, кога ограбинена о сефи, кога ограбинена о Арче, кашај само тему капту ко Коркорик, ске о намази манда, ми какал на намази, то протужните околе за 2-3 минути мира нама па важи, му кават од Коркорик, бујрум кертото одреси на не проблеми, иншалла, само прале сојтане кахавен, ковен по барвале. Ајде, каму кавту мен, ко кратко Арче, ме те заврши намаге мо намази. Овен са сте? Eyvallah. O командири или генерално командири тари војска битка на Джемел сине и Аиша, која со денѓа о байрако е Зубейреске. Пред те почминал и битка Али ибн Абу Талиб саламуллахи алейх, ало пашеџико Зубейр, ем кергјалеске посетин кергјале, таро јек настан со десињапе спанда колескоро, панда ко ленгоро ти крипе, или ко време пандо пегамбери салаллаху алейхи ва саллем, кога си не џивдо. Ем кергјалеске, кај пегамбери салаллаху алейхи ва саллем предвидиња, кај Зубейр камарал пес неправилно против имам Али алейхиссалам. Сетиндоро Зубейр која кала лафија, халя совли дека никогаш не те марал пес имам Али алейхиссалам. Амо чаво лескоро Абдуллах. Во Абдуллах лескоро чаво кривин кергја педаде дека тано кукавица, о Зубейр променинала пиро мислење, хем пире чавеске ко насихати, ослободинала е кробо, паш од два ден долафи дека никогаш не те марал пес против имам Алија, марала пес против имам Али алейхиссалам. Ама дик, субханаллах, Зубейр тресинала кога дознајнала кои си ки страна имам Али алейхиссалам. Амар ибн Јасир алейхиссалам. Манушко со Аллах, субханаллах, тано познато кој хадисе пегамберескор алейхиссалату вассалам, кај кергја о Амар ибн Јасир, ко волтари правилно војска, хем
buntovničko ili neverničko vojska kam udarali. Šta subhanallah. Akava hadisi tano verodostojno. Araklola ko Lil ibn Sa'ad ko trito tomi šeluje njavarde što? Stranica. Halilokaj o ambicije e ajšakere metalhaskere kova su sine kriva, em kova so nezakonsko, nepravilno, nevistinsko vazdinje bayrakote bornempes protiv halifa pire vremeskor imam Ali al-Islam, demek temu odmazdinen o meribe e Othmaneskoro, te çorgol rat maşkoro muslimayna. Em kosavke situacije kosavko razmisliva sakva više počminja te zvučinaleske nelogično. Ama naprotiv očhavoreskoro Abdullah uvek si ne pašeu zaleste hem pašeu zaki seskiritetka ki Aisha vakerindor odmazdintu bašo o meribe ima Othmaneskoro martut protiv imam Ali alaihissalam. Na si ne više prostor te smirinempes, na si ne više prostor te oven smirime mate marempes i Aisha hem lakere askeira krivinker je imam Ali alaihissalam de kaitano krivo bašo o meribe Osmaneskoro. A kate desinula pesadava je Kur'anija kova so vakergem jektikno terno manush taro Abdul Qais te vazdal sarjek listo taro Kur'ani hem de vakerlenge te smirinembes ama koga akava manush sine već kuvdo strelkencar hem mudardo hem o Kur'ani sine negirimo o Ali alaihissalam dengja naredba te počminal pesomar. Palo već koja sine napadnime o lapar. Zubeir napuštinala obojno pole but rano, hem vednaš ili hitno iranula pesko Hijaz, džanak prvo ko hijamijata robeni Muhaši, rodola Iyad bin Hamad te garantirinal leske. Zubeir iranala pes. But rano napuštinala i bitka pošto viša dva na zvučinjaleske logično. Pošto viša dva na zvučinjaleske logično, iranala pes. Naborinala pes, čiko kraja. Akate imam Ali alaihissalam dozvolinala dva napuštinala i borba o Zubeir. Džala rodila garancija džanea dva ko Arapija tano poznato, me garantirinava tukja ka amende da tano više penjardo, demek me uštava sar garancija tukja hem zaštita ovava tukja manušikani forma orkeskiri. Talha kjaka bitka na kili dunja. Mervan el-Hakem kuvalale palaldan strelkaja, hem udaralale. Toga što Mervan iranala pes, karşio Aban bin Uthman hem vakirla mudargem odolen kvaso mudarga tire dade. Kote akava pishinala Baladuri oleskorolil el-Enfab trito tomi sarandu trita strana hem ko Ibid ko šoftu tomi dušelu hem pindu eftato strana. No čekate o Mervan vakirla bašo Othmaneskoro čavakla mudargem tire ubica. Akate mudarene Talhana va mudarene imam Ali alaihissalam. Eyvallah. Hayır,
Hayır, otkako dui lidera više si ne mudarde, opora si ne lengiangua cha, dikleo manušakaj, adlako da so i kerena se ne pire Kamile, sos ke kaj tani bitka poznata ko Kamile. Bitka na Džemel, gde ko porastano više očigledno, mule je normalno dui lidera lender, bare vojskovocija, o Talha en Pandajek. Ko momenti šundilo, kaj u Imam Ali al-Islam naredinja ili vikingene kaste ularale Kamilatele, pogo i Kamila holilitele, Imam Ali al-Islam hemles kere paše manusha pridru ale po paše. Jiki Aisha koro pral Muhammed vaso sineles ke naredimo taro Imam Ali al-Islam te činilo šele taro tari Kamila, zate šete hulilo i Kamila tele. Vakirga čačipaske akava manglate mudaral akava Humeire taro Iram manglate mudaral man sarso mudarja e Othman ibn Affane. Toga šlakoro pralo Muhammed pučljala. Suisi vrska akava tuja. Akatoi vakirga zap za zap. Janea dva zakone Musa skoro ubistvo za ubistvo. Suski Aisha mislim jade ko Imam Ali al-Islam tano ubica je Osman skoro. Kogu Imam Ali al-Islam sretnula je Aisha odate kada momenti vakirjala ke pošobukja koda so naličinila baš je kaj religija muslimanen zakar. Te marempes akate Imam Ali aleyhisselam ispratinala la hatari Peygamber skoro sallallahu aleyhi ve sellem bire prale Muhammed ibn Abu Bakr te ingaralla jiko ker tari Safiya bint al-Harith bint Talha bint Abdul Talha ko Abdul Dar ada teačiline ko bordive pa poste Iran Kapeski Medina Juvlencar hem Muršencar koda su sine odredimete ingarel. Subhanallah. A kaj je bitka mopral? Tani bitka nažalost. Wallahi koja su mu kjela baro nezadovoljstvo ki koja kerele pesar pral muslimane te marem pes Wallahi. Tano jek taro nažalostno mu kja mada milionja hadisi i sjamen meka navedinav e pralengi pošto nažalost avdi su noto dive o imani bazirila pes poviše ko fakti ako argumenti a negoliko imani kanavedinav jek hadithi taro Abdullah kao pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vakirja mesium tumaro šefaatčija ko Kauthar hemodova dive kaven manginesa manushan grimande meka probinafte davlen movas te piem pani Allah kovenci dime mandar hem kavakeren hem kavakera Arabia kalaitana mire ashabia Allah tabarik wa taala kavakeral tuna janea so kirgola pali omeriba in izmislinge butneve bukja hem kirge but milače bukja pali tut kava hadisi mire mangle prajla šajt arakinle ko sahih al-Bukhari ko tom joftoardeši oftoto i stranica ili hadisi broj šelu eftoardeši u trito. Čisine manuša laboringe pes protiv Imama Ali al-Islam palo meri imam pejgambere skoro sallallahu alaihi wasallam manda indor svedokia kaj o pejgambere al-Islam vakirja ja Ali Wallahi namangela tutni koja ver osfen mu'mini hem namrzinala tut ili namarala pestuja nikoj osvena mu munafika.
Акала е тане сложена теме. Аллах име, ака тека заврши на второ битка на Джемел, ради си Аллах те керал песлав, а прескокнинавала акала детајла, себе писо о време харица и тано повише, на женава козом време си емко лайф. На проблеми јек сати јекем саранда на проблеми Керолафи и манге уопште не се проблеми со шајари, на пример исто да те дуго влачи нада 20 минути 30 на неврска. Продолжи, бујро. Eyvallah mapro. Битка на Джемел мире манге прайла. Шунген баши гастке. Кој марала пе субханаллах. Какая битка ме керала пес дестинала пес паломери пе пекамберес скоро саллаллаху алейхи ва саллям. Аква дестинала пес паломери пе пекамберес скоро алейхи салату ва муслимани амарала пес. Муслиманес ке керала тентати ромни пекамберес кири асхабија пекамберес кири боринена пес противо халифа одоле ленгере време скоро против имам Али алейхиссалам. Кривиндорле деков наречења о убиство е Османе скоро. А дикиндоран гледер кој исто сунеска изјаве кај Османи сина два манушко су замболиња е Али алейхиссалам те цидрл и мисла е талхас киримате десинал без адаб. Мека джав иншаллах, ама пред джав шали мопрал јек 2 минути ја тему кема авиатари. Ајде, не проблеми, бујро, и сето тоа клапе права да, ајде. Дикава дека наđали снага. Ајде. Ајде, која ми ги пана посвежа, важно, не проблеми. Ајде, не проблеми. Ајде, канаха далески хари пауза, соске нормално аса ко дерси бајаги дека лаки налетано едноставно ајде кача ова со Лестер, соске ова сиде хари на пример тоа пи пауза. И бути кога ќе реа, значи добрка баре дерси алафи, джанава таро баверада претходно емисија, кога ги си заиста шукјолато му хем нормално. Ме би мангава кога заиста те крале, значи ко кратка тезе, ама пошто и си, значи, понекогаш ќе спречне сар со стопири наја, па селам ја даја сар ненге, ма дале скоро да се бепи дуго влачи на напес, нормално опари па амен на осетине, амен само Хаваја минге, овие кедно сум морам, значи те кол концентриран малку по мабети, дали скоро да се бепи даја лескија да ја могушност да шеҳари те смири напес, те објаснувам ги пана пошука. Продолжаваме селамите да сари ненге кои со акана моментално со блезинеда, хем дикава около коментара почине на значи шукар те реагирне смири менен шукир Аллахеске, значи целително те хава те дика сар уопште акаде историјатар со уопште објаснила дали нешто аменге ко волку корист, да, соске тешајте проверина дали амаро џанди па со Хаваја амен или со џанај амен дали та не иста сар сваке дур, значи преска да андем кердема калетената лав, значи манде пишинала хари поверитано, ама значи нела пошто ме ленде читим дум тоа керав, значи арче сар со читим думе на нетано кал треба да тоа него требала заиста те да простор тешај овде те објаснил пе начин нестар јак Аллах Джелешану џану на светано поправедно. Значи, а мен само шај те да, например, е прилог, секој пи мислате бакерова, соске акавајдатано јек дело ко аменде ко ромасо требала, значи те сиклова, те делина, те мукап, тан, сар не те бакерем помари мислате, шај те изјаснинем пе, соске аменде харио проблеми сабари бутитано проблеми, значи наштиите те да некаске те изјаснил пе него магаја секогаш амен нестар да поџам дема дали скоро се бепи иншаллах Аллах Джелешанху кадала ме надава храброст те мен на опра аменде. Па наџинава оарче дали тано уопште е готово, те и тано акал нека дома ги сигнали па те му кабле. Наџинава дали хавалама. Тоа ме сподели о кога се Хаваја, значи ги последно тема тари програма саблезинала о Хазрети Али алейхи веселем ко конфликти е Муавијаја. Хем сар со џанаја, значи
Соске тано о Мариба ческоро да озјаснене ки крајка миње кога појасно кад дознајна са сваќам значи ќе уколаме на два шаи пада последните постојналески опитања ти силе могучност шајот одговорнала миње па бива крав акале баре темате наџнали ковеле уопште снага ако на Афика Керен Леске замолнавме пишнен леске ко посебно ко приватно теше овдат одговорното маре питања. Значи ја, аква дерситам ко буд беше исто право селями джитуте мокрал Себо Байрамов, соски туда исто на њек маро честно гледачи, аква дерси бут берша гаравала пес. Аква и не од првин, значи мен наведен демнеше од првин на диклан не, аква етано да затем од сили тешај те објасни опес, па ти си некој палма калдаше те вакела, ти си некој супроно те вакерала, значи ва верчан джанал историја, нека ја винопе мање да наде проблеми леда кере тема теше олеске да мислата те керале. Па наџенава да арче готово е те таму готово нека пишинел маѓе. Да, готово е, па ајка му капсака на арче, тамам, окей. Шо нема? Ја шунава тут, ајде. Бујру. Eyvallah. Kerem mangafi ama kırılış kilo. Hayır zavallı Isus ki nasımda şukar. Ama hayır inşallah. Paralel alem ki trito da tema. Sifin. Nažalost, je pak protiv Imama Ali Alislam. Baro merako sine. Ashaben. Odole. Kola sonakle. Telo Bayrako pejgamberes skoro Islam. Borin jepes protiv lesta. Kede borinem pesem protiv les skoro čačutno nasledniko. O Imam Alija. Alejhimussalam. Bitka na Sifin je ktaro. Bitke koda so Muavija ibn Ebu Sufjan borinala pes protiv Imam Ali alejsalam. Ko vreme taro halifetluko Imam Ali skoro alejsalam. Mora kavate napomenina vallahi nažalost ovdje su nodive se vevzona šungema kada teve vakere Muavijaske radijallahu an ili ko prevosu značila o Allah to vol zadovoljno je Muavijaja. Šajli Allah tabareke wa ta'ala to vol zadovoljno od oleja koja su boringapes protiv o halifa je vreme skoro, protiv imama Ali a.s. protiv o Ali a.s. koja su itano ko sadala hadisija navedimo sar verniko sar Kur'ani dživdo manuš koja su predstavlja u islam ko čačudno sunete pejgambere skoro sallallahu alaihi wa sallam. Manuš koja su sinele prilika e Uveis el-Qarani ili Veis el-Qarani te ovol delotari leskiri vojska koja kava kija kaja bitka subhanallah ema kaja bitka na kjelu Uveis el-Qarani i dunjaja. Seko jek so penjarala o tasawuf o tarikati. Seko jek neko volda im dari ehli sunneskoda škola. Vakerena deka je Uveis el-Qarani sine jek taro da birime robija. E Allah jeskere tebareke o ta'ala nikogaš nadikla je pejgamberi alaihi salam ama sinene doborom baro aški kaske su pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam vakergja tekeril tu menge of dova Allah tebareke o ta'ala leskiri dova niran Allah balal. Akava Uveis el-Qarani beşala ko ruhaniyeti e tarikat eskoro. Allah Allah. Akava Uveis el-Qarani kergja dova hem odbinga turavli džuba pejgambereskiri sallallahu alaihi wa sallam. Sađikote džiko posledno muslimani na kuvala andreko dženneti. Uveis el-Qarani isile baro status isile sarko ehli tešeju, sarko ehli suf, ko ehli sunnet wal džema, sarko sufije, ko dervišija. Uveis el-Qarani tano priznato manuš. Baš kija kaja bitka na Sifin, Muavija la'natullahi alej, meva kirava la'natullahi alej sekole ke manušeski. So, boringapes protiv Allah. Boringapes protiv čačudno sunete pejgambere skoro alaihi salam. Akava Muavija marala pes protiv imama ali islam, hem sar prvo šehidi
Тари страна имам Али Яскир алейхиссалам, o Uveis el-Qarani kovasoitano baro, bari figura ko tasawuf, ko ruhaniyeti, e tarikates skoro, na kjeli dunjaja, taro leskere vasta, ili taro vasta, leskere naredbatar te fërden strelka mes tote po godinen imam Ali alaihissalam, po godinena e Uveis el-Qarani. A ka te Uveis el-Qarani gjene sova kirella ko gadi kjela imam Ali alaihissalam. Ya Rabbi, isili pobaro shukari pate dikeko sifati taro nasledniko e Resuleskoro sallallahu alaihi wa sallam. Imam Ali alaihissalam akela ke ja Uveis, akela isi. O prvo členi tari miri vojska so kanakel i dunjaja ka postigninal o nivo taro shehadeti, najučo nivo taro shehadeti, štarto nivo, kao vetu. Veis el-Qarani vakela ja Rabbi, Savoli blagoslovi motano Uveis el-Qarani temerel delo Bayrako e Aliaskoro alaihissalam. Subhanallahi wa bihamdihi. Čest na sine seka stovol delo Bayrako imam Aliaskoro alaihissalam. Akava Ali alaihissalam, vallahi, pannako smrtna momenti je pejgambereski alaihissalam umeti protiv leste ovola. Umeti kovinala zavere sarteci denle tari površini islameskiri sebe pisova kerlo čačutno sunnete pejgambereskoro sallallahu alaihi wa sallam. Amen da je zani, inshallah, me panda 5 minutja ka završinav. Suski bitka na Sifin, dani bitka vallahi jektaro najbare bitke. Bitka na Sifin merena muslimanja. Ki strana tari imam Ali al-Islam, imam Hasan, imam Husini, Fadl Abbas, Muhammad ibn Abu Bakr. Tari ave strana Muawija, deskoro comandante Amar ibn As. Hempalna figure kola su avdisunoto dive, nažalost, lelema minge pravo, sarbare muslimanja, te prenesina poviše hadisija taro Allah manuša nego li te prenesina taro manuš koja so barilo uzako Resuli sallallahu alaihi wa sallam. Muavija, subhanallah, sine ek taro najbare dušmanja ehli bejteski al-Islam. Ama diga advateno lančano, odatle skoro Ebu Sufjan marja pes protivo pejgamberi al-Islam. Muavija marala pes protiv imam Hasani protiv imam Ali al-Islam. Les skoro čavo jeziti lanatullahi alaih marala pes protivo imam Husein al-Islam. Adava lančano itano. Ama vallahi roj baske se mameno romane muslimanja kava kerav sebe pisu avdisunoto dive nađanava kotar lelema min je pravo bašo o ubica, o naračateli bašo imam Hasaneskor al-Islam o meribe. O manuškova sokerja naredba te mudarope su Uveis el-Qarani. Manuškova su vazdinja Bayrako protiv imam al-Islam avdisunoto dive te vakeraleske radijallahu an. Abe akava radijallahu an borinja pes protivo khalifa pire vremeskoro. Fiqh taro ehli sunnat wal jema sekova jek manuškova soka sprotistavinal pes e khalifaske taro piro vakti tano murted tano otpadniko tari vera saršajte vakerol pes leske radijallahu an. Amar ibn Yasir tari savi strana tano munardo taro Muavija la'natullahi alaih. Pejgamberi al-Islam vakerindor bašo Amar ibn Yasir de kaka mudarle neverničko vojska. Ama dobro, adala hadisija cidingemlen ki strana, nažalost, vallahi nažalost, sao borbe sine protiv imama Ali al-Islam palo meribe pejgambere skoro sallallahu alaihi wa sallam. Umeti pejgamberi skoro alaihi salatu wa sallam uštilo te vazdal protiv imama Ali al-Islam Bayrako, te marem bez protivleste, te cidelne taro državna, administrativna buke islameskere, e trezoreskere država, kere sebe piso akava alija na pari ringja bute manušen jebe mopral.
Kalohem barno isto, jek zlatniko. Čorolohem barvalo isto i tano. Anglo koja kjalla eskere te bareke o tala jedino razlika. Maškaro manuša, tano takva. Inša Allah, ka završinaf. Molafi akateso ka vakiraf neku bor hadisja baš imam Ali alaih salam. Peygamber al-Islam vakirli imam Ali aske ya Ali tusyan mange sar susino Haruniya Musas. Paloman de peygamber anane. Janaya ko Kur'ani, ko Musa alaih salam jala ko tur, sar nasledniko mu kjela imam Harune alaih salam. Ja Ali na mangila tut nikoj osven mu'mini, hem na mrzinila tut nikoj osven munafiq. Ja Ali o mangipa karshi tutetan o mangipa karshi mande. Ja Ali o udare alias korotano povredno taru ibadeti sai manushengoro međinengoro ki dunjaja. Ja kibit kana Khayber taj sunotu diveka davo bayrako doleskoro ko aso Allah mangilale, peygamberi mangilale, av mangila heme Allah heme peygamberi. Nikaske na denga vereske bayrako sve imam aliaske. Manush ko aso biamandre ki kjava. Manush ko aso rizikunja po životo, se vidite spasinule peygamberi skoro ali se nam o životo. Manush ko aso na prifatinjaja vera hovavne develja, ko eftaber shvakerja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manush ko aso itano leske dendo baroni emeti, o Allah tebareke o taala naredinile peygamberiske te ženile Hazreti Fatima alayhi salam le. Manush ko aso sile dui terne princija kola so najprvom kako ven ko dženet imam Hasan imam Husein islam. Manush ko aso penjarla sine hemo tajno, hemo javno, hem celo Kur'ani, hemo džandi pe peygamberesko sallallahu alaihi wa sallam. Mesjumidis e džandi paskiri o alija tano lako rudar te manglan te kuve ko džandi pe resuleskoro ko sunneti e resuleskoro pošto halepe so dole sunnetea kuf ko udara davo udar tano imam Ali alayhi salam e tirmiti prenesina lakava inni medinetul ilm wa aliyun babuha akava manush wallahi palo meri be peygambereskoro islam desinila srednila bez bare neprijatnosten sar bare iskušeni ensar srednina lapes. Kasar dali savisrana na ne Yahudije, na ne Hristijanja, na ne Evreja. A kalajta ne muslimanja manusha kola su vakirje la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ama. Adava manush kola su čitinilo Kur'ani neka avalđiki suratul munafiqun kote su vakirla ja ejuhel munafiqun otumen kola su sijen dvolična. A vena kitute ja Rasulallah hem vakirena kaj tusian çaçi paske leskoro resuli. O Allah canınla deka tusian çaçi paske resuli. Ama ola hovavena. Ola na veruinena kodova sova kerena. Sine manuşa kola so sine düşmanje peygambereske islam. Jasno je tano odova. Bud kuranska etijava kerena minge. Suratul Maide šovarde šupanšto šovarde šeftato etijava kerela minge. Ja Rasul madara Allah ka štitinil tutaro bilače manuşa. Koga ne je vinula je imam Ali islam sa leskoro nasledniku. Sao manuša. Mubarak, mubarak, mubarak. Čestito te oltu ke Ali abdive ulan mo meula, hem mo meula sa e vernikongoro. Ama palo meri be peygambereskoro. Vallahi, panda ko smrtna momenti je peygambereskere sallallahu alaihi wa sallam, ko musibetil jevmul hamis, ko sahih Bukhari, hem ko sahih Muslim, koga Ibn Abbas najverodostojno manuš prenesinila kaj na manglete šunene peygambereskoro alaihissalam o amaneti, vakirgileske deka itano delino, hem deka na janala sokerala polafi. Ama adala bukana prava elen. Soske sebepina paririna laminge mate na šava amare cemate. Vallahi, ako sijen već muslimanja, o Kur'ani vakirla vakireno čači pa makar si ne protiv tu mende. Makar si ne protiv tu mende vakireno čači pa. Madiken akavaitano šija, akavaitano sunnija, akavaitano derviši. Len o čači pa makar te sinetaro tiknomak sami. Makar te sinetaro tiknomak sami len o čači pa. Ama amen amaro gordost vallahi namukelamen. Namukelamen te lo čači pa amaro gordost. Amen amare emocije, amare čustvija poviše kergemlem bare nego li amaro iman. Bistergem so sledinaja. Bistergem deka trebala te pokorenamen e Allaheske samo heme peygambereske. Alimija sar alimija, alimija sar alimija.
Cam udarem pes greșindor. Len primer tarodala manusha ola so Allah tebareke o taala ku Qur'ani lengeva kerla kai cidala len tarosau günahia. İnnemâ yuridullahu liyudhibe ankum rijse ehlel beyti an yutadkhirakum tadkhira. O Allah mangila potpuno bezgrešno hem čisto te keroltumen otumeno kerutne pejgamberes sallallahu alaihi wa sallam. Mani sima čisto manuște sledinav, ca sledinav melale manuše nikokaš. Dar e adevărat că kerolma și sledbeni ko hlibeteskro. Vallahi neka kerolma te mangla hem so na interesinama. Meka trudinama maksimalno ti kalavo čači pe hlibeteskro ali selam to vol maškar koromano džijani. Dali koven manuša protiv Wallahi koven. Se koja grupa ko vreme taru imame ali selam sine protiv imame ali selam. Mena va keravo de că su imame stakfirullah. Amen inshallah teresau i puf o pragolengoro tova pașechilen. Ama ca va kerav saadava so kerge zulumi ehlibetes ali selam mangla neko te șunolle. Mangla neko mate șunolle. Necat șivem pe naya pe canen de sar sosine ko vreme nu heske ali selam kogo Nuh aleyhisselam kerala lengesine tabligh propovedinili religio narodo șivena sine pire naya ko pire kanana șunena. Agar ko vreme taru imami aleyhisselam na pariringa lengete șuneni imamen soski imami aleyhisselam va kereno čačutno sunneti peygamberes aleyhisselam. Lenge poviše paririnola o sunneti ili diba so chiar tu che so mangea. Acabada șucar o șucarda o bila čoda ca civelen ki ekvaga hemka merinelen enna. O Kur'ani va kerala hem nikoga shmame shine no šukaripa e bila čipaja. Bila čipata no bila čipa. Zulumi nepravdata no zulumi. Mešailija kana sar muslimani ke zate halova kava pošukar. I momentalno situacija ki Palestina. Šaili mete va kerav deka podržinava e Palestina sar narodo, sar civilizacija, em istovremeno te va kerav ama podržinava Izraeleda. Pa soske. Ke podržinava Izraeleda. Allah tebareke o taala neka cidla mendar. Asafko mislenja, asafko imani koga ga šiva heme cehennemliya, heme cennetliya ko yek tanem kava keralenge radiyallahu anhuma. Molina Allah subhanahu wa ta'ala inşallah te pravala maro fikr. İnşallah te pravala maraya ka soskyo ya ka şahit oven korole. Sabe ya ka kalbes gere na kala ya ka. Hem naneo ya ka korole veç o kalbilen goro kolengere kolina. Hac surat 34. Molina Allah subhanahu wa ta'ala te chivala men ko čačutno. I čačutni uputa mopral dehran. Akala teme vallahi trebala te diskutirinem pes. Prifatinjum te kerav tarakava lafi vallahi va kerava tuke. Sar počinjum te kerav dersija. Bud prajla, bud pejna zamolinge ma te kerava kala dersija la. Nikogaš na prifatinjum sebepi mate haloven ma pogrešno a di kakva šija kerala gerala. Finabe mopral. Akavaitano sako te lila amat istražine. Sebepi son istražine isitu šundo hem angjan tuke odluka de kadva je gertano točno hem na mangjate šune. Koga šunja kala la fesar so šungen avdive prvo puti. Hem koga proverinen u izvojra kola so navedinjumnen ka čujem barkaš. Ama u momenti toga štano soko odlučinen te sledine. Soko odlučinen te sledine. Inšallah mopral mandar odborom to je mange sasto kalili mi godida harica vallahi Dergava, vallahi bile divena halum. Kerdum тут zatim dobro, Афика кереманге со лелум маса пари тема, ама наđena дали уопште коволнаме е могушност во верчаните кераинелен, то што коволнаме бајаги времете стопиринајнен кокоа морам не значи те керален кокоа, а са суџане морам те бакирале ко јавно да ко приватно ко обиштам те кера лафи верувам дека и сипа на буд ќе со на докаже салило. Пошто на шавел значи бајаги време калестрда ме кабакирав само ко тикне тезе кана баш со Кирилопе калестар дерси и ме мислинава да цело време дали уопште кога требал те Кирилопе спанајек тикно
продужетак калестар или на морам те дикав суске о интерес динескоро морам значи те ана например па нанесаве букјате шате сватина соске бут се свакедум отворене врати или правду да раиси со на неа ми е панда јасна ема дали скоро да себе креа значи ко асаке тезе емисije те хајлова ме мислинава дека кера панек е емисија со акалеста ка продужинал пес мислинава дека ковол па джико Имам Хасан, Имам Хусейн, алейхи веселем, сар олда доживинена вакер туке обхари папала акале паре историјате мен бива кера прете почнал матеми акале па нека историјате керавла хем те шај например те керала комплетно акала емисije te šaljete čolam je za ove koliko mangada znači se koštira name te hava oddersi hem te svatina soske opričine avena ili soske kana normalno isjame pa na puška jasna bukja koji su ovakar dao pravo arče su meda ke na havdum prvo puti hava nadala normalno kad trebalo isto mangeda te šaje mete проверинавам те дикав дали уопште о Арчи истина вакер да, кај тамо со клапел мо право. Арче наџнава дали колку бакти те шај јек дуј трим питања те пуче те одговори не праленге или буд претерано оптеричи мојнан, ако шај, ако на шти палем сватинава тут, ако на не морам това краве чавенге кои со освари се некои со реагиринде, те шај деја тоа те контактирине Зимете маја на не проблеми суске иси знава јек питање со морат чавак на вчера суске кавела ко коментара морам те шај ќе починела те почела јек прал некол са ство ќе каму кале када одма кон лайф јек баро селами џитуте Мухамед Јашар Муки дехран пучле сусе ко Капитало дело таро Абдул Кадир Джелани пало ана Гюня тергола Олафи Муави ради Аллаху анху. Тоа е сватино питање? Ова халилум, дебела. Поставин ја манге гледер да сако питање. Однесена песмо прал баши тақија или тақијата те гараве, кога е тано ко опасност пиро дживдипе, тога шајте вакере асафке букја себе пијадава о Абдул Кадир Гелани вакерја ради Аллаху ан е Муавијаске коле скоро капитално дело гуња. Джикоте, например, кога кадикеле скоро руханиетско дело, кога наштикерлас не дерси вајзи или сохбет, саджикото пегамбер ислам на Алло леске ко суно, чунгарга леске ко муј ефта, пути мама али алислам чунгарга леске ко муј, шов пути од тогаш почнувате керал вајси. Значи керла песлафи баши тақија, кој сајтани оправдими Куранеа, кога раклове ако опасност баш од тиро дживдипе, шај асатке буката вакер. И не па нек питање е пралестар кана родава суске и не тросебо бајрами наџинава уопште коле ајка замолнато себо те шајт па некварте поставено питање суске кана бут коментари и си мате родавлен упре кашали па некварте поставенето питање ка замолнато мо правда ајде. Добро. Изгледа пишењата керал пес баши Хазрети Фатима алейха селам лафи пало мери бе. Знама дека ќе ти номинеле ова таро Хазрети Фатима алейха селам, ама и бутитани те керден таре Хазрети Фатима алейха селам, значи лаке ка требал заиста јек вер посебно емисија. Хем молам те вакирава ако случајно керла пес тарошиско аспекти кај клова буд ко диалог или поточно ко оламе на да би истога кератаро суниско прав
Ти си само ме крава. Ти си мена мангава значи дека те докторичина нон-стоп арче, те шај арче на пример ти кло, па те шај на пример секој те критизинелена, него ти сила верни со ефендија кога су мислела дека шај те керотаро. А кала тези лафи нани проблеми бурун кога шај менума да те. На neko rešenje, verujem. Да, точно еден велики селам до тебе, Томас Едисон. Значи, Абдул Кадир Джелани е био највеќи ханбелиски ученик. Тамам, никој не каже да не е тоа. Тоа е тако. Ајде као о Орфе, Аки баро селаме Орфе, джитуте. Баро селаме му джанајаме нисто тоа креја тари шутка и неаме на да е могучност те беше ко бутана те кераме ги исто мабети, а ги селаме ке работа бајаги, сојтаното поучива каске чугагја ко муј кога о пейкамбери забранија те чунгаропес мануе ко муј, манше ко муј. Каске чунгаргја ко муј кога пейкамбери забранија, аха. Acaba metaforično и тано илмул белаг му прал метафорика на буквално смисла чунгарјалеске. Лани денгјали зините керал лафи. А далеске ва кергјун ко почеток претава керава ко лафи руханијети. Аке кал одговор на туке. Јек баро селаме џиамарушево о джеџе, поточно о Реџеп Асан. Јек селаме аке катара менарџики Италија. По питање леско тано само поглед требала те овел амен према и Аиша е пекамберески рони. Поглед требала те овел амен карши Аиша е пекамберески раснами ромни. Саро поглед со дикрало пекамбер алейхиссалам дека сине ромни е пекамберески салаллаху алейхи ва саллам. Ама кога керала песлафи дека марала пескот имам Али алейхиссалам кофико следбеник أهل بيتس كريكو إمام صادق عليه السلام الله يسي العلا والبراء يعني تتسيدتو ترى الله سبورينجه بس بروتيفو أهل بيت السلام كلا سونا دنجلن لنغورو حقو هم تمانجو دولن كلا سو دنجلن لنغورو حقو. Tamam. Аке јек баро селами ка кера прво пралеске таро Ебу Абдул Мезил ибн Абдул Меджид козом чаве са сине е Алија радијаллаху ан дали алейхи салам имам Алијаски алейхи салам ва керала пес алейхи салам Бухарија хем муслим ко арапско тексти ва керала пес баш имам Алија Хазрети Фатима алейхи салам хем алейха салам радијаллаху анна припадинала имам Алијаски алейхи салам одвајтано бут телуно начин те ва кера баш имам Алијаски салам себепи Бухарија да муслим Термизи, Ибн Маџе, Абу Давуд, Несаи, ва керена кога андинено анавле скоро алейхи салам или саламуллахи алейхи. Козом чаве сини имам Али алейхи салам дали перна сако хлибети. Имам Али алейхи салам синеле дешо то чаве дали перна сако ахли бейти. Ко ахли бейти сарсојтано пишимо ко Кур'ани на. Случај силе башакава дава джаненале субханаллах. Ко кертари Уму Селеме сура Ахзаб 3 ајати. Јавер ајети ки сура Али Имран шоварде шујек то ајети ко тефсири Ибн Кесир јек таро најбаре сунеска тефсирија ко тефсири таро Ибн Кесир шоварде шујек то ајети и суратул Али Имран Аллах тебареке ва таала вакерала кои тане акла ехле бейти авен ка викина амен амаре чавен тумен тумаре чавен амен амаре ромјен тумен тумаре ромјен хем кава хем амен акате ко тефсир таро Ибн Кесир тано имам Алија Хасани Хусейни хем Хазрети Фатима алейха салам опрал шејсто жалте проверинала да. Меѓутоа мисто и Хазрети Аиша да ојда пели лесте бакирола дека ола исто припадинена ко Оја и си хадиси Џабир ибн Абдулла Ансари и Аиша пренесена која не бе. Абетано саи хадиси значи тари Хазрети Аиша читинен ка бакирото меѓу ојда дека ојда пренесенала дека перола ко ехли бейти о Хазрети Алија Хазрети Фатима, имам Хасан, имам Хусейн радијаллаху ан на него Аллах алейхи веселем.
Тамам. Мека вакерав, дали уопште истине саде интересантна питајна или ако на те пани тема, пошто задржисален бајаги, меса со вакрунту е претходно ка дикавте шајте кера пандек тема, значи о продужета кале дерсеста со ачилопе, ково значи продужимо, сар со вакрунту сар о конфликти дезинала меѓу о Хазрети Хасан чекаме, пред това кралака. Саблезинала о конфликти меѓу Хазрети Хасани ем Хусеини Муавијаја хем језите. Пофино потева керавлен, тешај на пример то воламен јек точка тешајте те амнатина, светане значи од силја калестар, матеве дуговачина. Значи најверојатно вакелопе е тема калестар. Најверојатно вакелопес, ама наџенава дали уопште као акава вавере пралеја или арчеја, морате да кажете те на касуски намагава исто нема нушето волтено во аклопес тем критично лески, ама ишала ка анајек редоста калески. Ако на нетумен нешто со главно те пучен, ме бива кера те пана и тема, аке баро селам меѓутоа да Гюнер Ефенди исто аке кал поздрави навату исто туда кадика исто туја ја емисијата ќе за кратко време со скеодама на кедем Ше Ефенди поздрави навату исто мека вакера е пралескетаро Ебу Абдуллах Меджид ибн Абдулла Меджид дека ако араклапет пе периленде дека е Хазрети Алија алейхи селем дека инеле дешина чаве деш чаја адва шајна нанитано ништо чудно, онда ме бива кира пофино ти сето могучност ко приватно пишине арчео арчека кади кел ајм срсва кедум нанетано адва манусо кај игнорирнела клатезе. Ме бива кира заиста тена ова бално више и програмаја, значи касо и си могуче пала калесте, ако на стартите и тема значи од први нека џан ко амаро YouTube, значи ки амари страна ко YouTube страна ченерлапес риц, поточно Романи интеграција центрум, кај шај аква лайф со ло, значи кобор мангена шај бутпутите ираненте дикенте хавен хем ковен со акрилапес палем информиране, ем ти си тумен заиста панда почива на не проблеми тумен ка информир шете контактирнен или мансар или арчеја, ем о мен кобор со џана или кобор со шај ка дату менги информација. Мек бива кера прете панава кока јек тикно или магла нешто ваке арче? Ојаке адале пралење кола со мангенате дознајнен кајтано доказија каму кавко коментара о извор, шајте проверенен слободно ко Тарикет Табери. Аќе ов делат туменге и могучност, аќе каму кап туменге за дале време сте бурун кај со иследен интерес нега куфола катека дознајна опеске, мека му каве арческе јек тикно апл те шајте керол баш абдиес но дерсеске, а преда далеске мека извинама со мучиндумне, со неко састо со лела добор капа јаги време, хем нормално да исилек типно максами, со нанетано да едноставно, значи те му ќелде добро ка време колкоа, ема да рискува да се вепи си геравате ше овда те ослободи нопес, арче бурум и камерата не тримо прав. Eyvallah, selami. Sarinenge pandai kuti Allah eskoro tebarek ya tala rahmetite. Ovolu pral tu men, upral ko tu mare familije. Upral ko manusha kula sona kletu men dari dünya Allah tebarek ya tala te dalen o cenneti te lo kralenge lengere. Allah abiya. Çaçı paski vallahi terbalat edik hamen yeke kesar prayla. Lva Kur'ani vakir Allah veça ko počmingen hem o Kur'ani da te ne girina. Hem te vakira mingi akava shia akava sunni akava tano sufia jiko do Kur'ani vakir Allah. Çaçı paski o muslimayna te ne prayla yeke keske. Mekira ama kadva de kamensim. Prayla yeke keske. Akala teme vallahi vakir gum nekaj tane komplicirana hem de kana nas seko ka halo vallahi ger sar sotra vallahi neko ka halo volle hem ka promeninal pes neko ka halo volle sar navreda. Ama Allah tebarek ve teala to prostinal sarinen inşallah hem prvo mangeda. Mangesine milo vallahi bija čovava palna da te družinamen ama čači paske našti mange. 2 saat ja te kvaš haritada vakir nas valosijum.
Allah te mu po rahmeti upravo tu mende istražinen, vallahi ima nasledinen tumari religija, istražinen. Akala bukjana ne garavde, na primjer, me garavavale, ne me nadavale nikaske. Akala bukja trgovina и литература авди судне времески рем секој ек шај читинел, ала морате истражинен себе пи ако не истражинен, само тарошуниба иманина ете перговен никогаш. Морате истражинен, товен са степан да екој сарине со сенсине дело, тарокава лайф, баро селами джи компрал годе храни со заедничко халикане изнејасингемне саве букја, кога Крела Песлафи баши Pardon, baš istorija islamski rem, inša Allah, ka haljova da vas sar primer, sar poukajem ka počminat istražin. Овсе ствар че Аллах нека награди ноутот, па ме одно па керафтике каму кафтус тари програмати клове, хем диктуке максиме хари, хем дикте шест около пестолбеда, ајки ва керафтике искрено ти кнесува дикавале магида на несарно едноставно, макар ти чуминале пред ти чолтите совол, джанава се осети наја, амен сар ненем дат, амен сар ненем родителе, ма дватено буду укусно. Ајде му кавато те Аллах ескера рахметеја, исто фамилијате, хем сар ненем, па нормално па на повише програме кове на мен, иншалlah. Ја ем нормално кашете ја објаснива верада тези. Тоа има ги со 100, ем афикерма ги со мучинутот, ем овсасто со наодбиндан на клетемате, овсасто. Eyvallah, aleyküm selam, selam isarini. Eyvallah. А ја кал, овен са сте со инен несарне, сар прво бива кира јек со какра чабу кобут кратко временске ја висало беманде одлучината керол пандек програма иншалла Аллах ескера навеа ка оволаме пандек шужи интересна тема, значи у недела и тема ковол со ама куранско нормално ковол ајетенцар ковол баш о Роберти ковол амаро гости. Кога ги гледало Роберти, нормално, амен морам секој што спреминамен да не саве и бут јака аргументенцарен поточно тоа значи Куранеја, кога објаснила менге јек теза на жена дали тебе киравла или те му кавли реклама или тоа изненаđење, ме бива кирав некој изненаđење, мека му капту менге која ки ко Facebook, амен деки Риц ко YouTube, дикен, па тиситумен исто адаледи весте вакти, овен на мен сар исто сарсојнине на тие, ко бут джене, хем ме бива кера заблагодаренанат менге бу со споделинден лайф, со леден добор кабаро време аменцар, Аллах нека награди ноутуме на калестар, иншалла, лен јек поука, тетано со акрела те пасуноло уопште тумаре динеске акаваса, ондак дикен поправинен адаласон джиакана на джанлелен, хем товенство акрела панда по паше Аллахески кодром, затем амарот цили затем целој тамона, тешај те астара о дром поточно о сиратлен мустаким. Начала меѓе ништо, само това кратко меѓе овен састе кам кафтмен Аллахески рахметеја, алейкум селам ве рахметуллахи ве берекетеху. Овен састе буду соктунен Аллах селамија, хем Аллах нека награди нотумен, тумаре максименцар, тумаре фамилијаја, иншалла ко вавер дикива.